Abusia Ghana, Kamese Ghana, a crime scene, so His Excellency John Dramani Mahama, can be said. Oko Kumasi say Ashanti region, Kumasi Asante Mampoa, Ejada ho butu. Ni nyina say NDC for honom no ebuofu ama even party office honom no. Omako tweja tumu a destroy no. Asese bibia o ni nyina fa MC appointment a ekoso na in this video memo hu ade potia ekoso ewu Kumasi Asante Mampoa e de mentimo asiwe abama NDC for no e honom no. Omobo afu aha yipenya block media mesro say ni demo. Obeda like video no allow ma obo subscribe button na ba click notification icon of latest update na ba kire wa dwende ama me e wo comment me so baso a no ahye bi la ma so enya bi ahwe eti ato ba wi asumdwe bibia ekoso appointment egosu ekoso cause even as now ministerial vet eko because nya appoint ministers ni na nwie any other appointment that are not too big something like MCE DCs those appointment yan egosu ekoso Kumasi Asante Mampong MC appointment ekoso ma say o must submit nomination list. Now, according to a Kromofo, no, Sisala for no Kromofo because Asante Mampong, and this very now, Omaka is my Sisala for. According to Omono, Omo has submitted Omo names here. Omo a believe we say, Sanko for Omo Fata set ya point to Omo as MC. I would decline or your constituency chairman, ni din Ede Kamel Mohammed. A domitrium say, at least so be a benya position ever honomoa. Kamel Mohammed there was utiminya MC etimi nominate no eto no so aba as MC na tosimye no Yakubu a oye 2024 member of parliament which is oye parliamentary candidate 2024 no okostane for power do tosimye nsa Imoro Idrisu also a leading member of the New Democratic Congress that NDC party ewo Kumasi Asante Mampong according to the Sisala for no honom ne there edi miensa we and to them no omo believe say e was say a names are nominate sa appointment ebeba as MC it should come out from these three names it almost am we di nyina no Asante ni bia di ni but eho Asante region Asante for empeso aso Kumasi Asante Mampong asem na yeke but according to them list no eba ya a free Asante region means no eba ya no na abeye 4 do tosman beye 4 no Miss Esther Jomo aizo oye Asante ni Mr. Tajuma be kan o ya Asante ni eno na kroma force there bi Sisala for home yen this force there bi yen te ase ma Asante ni meye MC wo Kumasi Asante Mampong Kumasi Asante Mampong but Sisala force omunte ase ma Asante ni meye MC wo hono enti enne de omuni demonstration kese pa ye tere kese etia da Ashanti regional minister any other party executive I just say omu party officer honom no omu atwaja atumu ahye no moto ebizo mo primo mo fa moto tum ebizo ati moto na be kan o Asante Mampong moto guom kunya tables ibia bi wo ho MC o Mampong regional minister wa ye fo ya di gati so di dini ko ya ba punu ni o Mampong na say ya punu ya
abusiafo so ohwe hanom a bebre enyina egu ha no metima ka so almost 98% eye zongofo eye ntafo a party ni so aketi position friend zongo course coordinated a me na me da no ene se party na hunyansa aka se 1% ntafo no ebam na party ni timi ya akọ na timi win seat na ntafo na be ya adwuma ama party na timi win na nnamo baka chem se mimi ntafo no ensese ombeye leaders e o mampo ena me the warning ma yempanifo na che o mo se ena mampo hanom no yemoma hu se mampo e ntafo no ena NDC fo se o mo change edinu apart from nipa miensa na ekọ akra no no mo di edi fufuro bi ba e o krom ha ena NDC no ati se o krom ha enti ase oda wase Dibians and a power side Dibians and over the Dibian Bamu Bioma, Yantia said, oh, Promo Hanning. Many a brepa. Meme Shamsia, myself at a semi MC, and so a Bimudi and him. I was say any day, any a boy as a at the moment. Jamaica say, your origin. Ye nipa me ensase omo stand for your friends MC our man for ha say e kwa national no nipa na ye me enu yesra aban no ye nim na omo ka ho no yesra aban ne say me constituency deputy woman organizer ene me nkrofo ene ye nia break call mampon ye nia break MC no nipa me ensase na ye choose omo say omumra no omo na mampo ye pe because ye nia break by obi me break emo obi emeri obi break edi no enu emumu ba ko ena ye pe enye enu a ye mpo obi bia wa asante mampo asante mampo busa chaos na ekos wo no de ni nyina emu nchirim na mede ama on edum wo echirim se omu mpe asante ni se oba be MC ewo asante rich sisala for na ozo mu ntia se ma asante ni emeye MC sisala for na ozo mu ntia se wow tumi wo hono mu sisala for na ozo mu ntia se e ma asante ni meye MC ewo asante memu omu ntia se ntia ne ade na asante regional minister eye no onhwe ye nya sapade a we kwara we ne eye ahyase demonstration we eye ahyase de edi animo eneso kire wadwe ma me ewo comment section aha yipenya block media background